Mama, kopa lebitso la hao le bopaki ba. Mfukeng Mary Matshidiso. Igama ngingumama Matsidiso. Bopaki ba ka bo tsamaya ka tsela enana. Ubufakazi bami bohamba kanjena. Ke rata ho leboha Ntate Modimo ka mohau ona le mosa a nketseditseng ona. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngomusa angenzele wona. Ka di 25 tsa May, Ngomhla ka 25 May, Tate Prophet Mthetho ila amprofita abaka hona le motho a bleedang wabo and prophet umthetho oyo wangiprofetha wathi kunomuntu ambonayo ophelwa igazi. o sa bleedile haholo. Ene lo muntu sebleede kakhulu. Ka nako eo a ba kopa o kopa photo ya motho o kopa mo rapella ka Ngaleso kerekeng. sikhathi wasecela isithombe salowo muntu loyo ukuthi akhona ukuthi amkhulekele. Ya be ke ya sintsha ke mo fa sona ka phone. Nangempela ngasikhipha ngamkhombisa efonini. Ka motho o ana bleeder ke ngwana Yesu ke last born ya Yesu. Lo muntu obekade nalesimo lesokopha kwegazi ingane yasekhaya. Ona sa bleedile for 2 weeks. Bese ephume igazi amaviki amabili. And then abaka ausi jwalo ke fellwa ke matla ha ke sa tseba ke etse jwang. Uye yasho nokuthi bekade sephelelwa amandla angazi nokuthi enze njani. O ba Ntate Prophet profite aba re kopa mo rapella ka phone. Ngemva kokuthi ubaba umfundisi amprofetha amkhulekele nasefonini. No jenana o sa ha sa bleed. Njengamanje Can you akasableed clap hands for sekuphelile. Jesus? Mama uri. Uri tate moruti o la o prophesya ka ngwana ausi wa hao. Una na diphallo ya madi esa stop for 2 weeks. Ila ka mora rapelle senepo la etsalang ngwana. Ka nako eo Ntate Prophet a mo rapella snapeng. Ngaleso sikhathi umfundisi emkhulekele esithombeni. Aba qala aba bitega. Uye waqala waba Wa ngcono. mo no jenana ke ka to bolela hore no je o stopile ho bleed. Njengamanje usestophile. Can we clap hands for Jesus? Mama ka rata o reng o tate Modimo ka mahawa o etseditseng ona. Ke rata ho leboha Ntate Modimo ka mohau ono. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngomusa angenzele wona. Cause le nna ne se ke lahletswe ke tshepo cause ke nna ausi wa ngwana ha re sana batswadi. Ngoba nami Ka bengade be ke sengilahlekelwe ipotsa hore ithemba Ntate ngoba yimi Prophet usisi o wakho omdala. ibone jwang taba e tje cause ngwana o kwaqwa Ngoba lengane yaseqwaqwa a kula. egulayo. Ke rata ho leboha haholo Ntate Modimo a me etseletse ka hore le hore aba mtshireletse le u batho. Ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu amvikele ubaba. Can we clap hands for Jesus? Can we stand and glorify Jesus Christ? Can we clap our hands for Jesus? Father, we thank you for testimonies in Jesus' name. Amen.